biyag, wenno patay. Pinapalabas, nakisarita ni Roldan kini Tony arumwar no kastangawan klase na. Ngagpapan itirabii, tasapulan na ni Michael. Immanugot mat ni Tony, ket kunana ngagan annad daytoy. Kayat mat ni Layla ti sumurot iti panagsapol na kini Michael, ngam saan nga immanugot ni Roldan. Kabayatan na, nakaturugen dagiti bodyguard ni Solomon, idinapan ni ansot iti ayan ni Michael. Pinalagipan naman ninda ito'y adi na kontraan pa'y tibig busda, tapno saan amadaksan. Ket binalakadan na pa'y. Dimngagmet ni Michael kenkwana. Iti sabali abangir, adda nakita ni Fatima ang nakapaskil iti igid ti kalsada. Tournament, iti pannakilaban iti karate. Naginteres da ito'y, ket kayat na ti makilaban. Pinilit na ni Doray, apalubusan na da ito'y. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Alak ka din, Doray! Umanugot kan! Kayat ko ti makilaban! Kayat ko apadasan! Ay, sige man langan. Agyamanak, Doray! Alang arod, mangantan, kat ibusan ta dagiti in order ta. O sige, tamapan tagumatang ka dagiti masapsapul ta. Sige. Doray, kayat ko ti agbalin akas kan ni Ofelia. Kayat ko asyak ti mga abak. Anya? Wen, kayat ko ti agbalin akas kan ni Ofelia. Iso anas kan ang mga bakak. Anya, no kasta rinwar ni Roldan? Ay, sayang. Di na maramanan to yung nagkwasalat kan kankanan. Apay, papanan na ka no? Sapulan na ni Michael. Ha? Kayat ko ti sumurot. Ngam di namat kayat. Anya? Amangan mat nagkita da ka ni Fatima? Anya? Katrason na laang asapulan na ni Michael. Ngam kinapudno na, agkita da ka ni Fatima. Anya? Wan Layla. Rumorta, mapantay ti sentro. Rumorta? Sapulan ta ni Roldan. Taamang ano nagtulag da nga kita da ka ni Fatima. Kwa? Intan, rumortan. Sige, rumorta. Dito'y ibiti papapanan ni Roldan. Dito'y matin amat maturog. Tawan ti masnup apagawidan na. Dito'y parke? Wan, maturog ka no iti sirok ti kayo. Anya? Kaasimat. Ay, Ngayon baglangan ata makipagnanaadan kada kayo. wan Vina, tadyak mat mairusok nga agkatang-katang. Maditirik na. Layla, Ket nasaya at mat kain manugot ang makipagnaad ije balay. hoy Layla, sigurado ka ngawan panagayat mo kinkwana ah. Si kakit di mat. Awan, talaga akabsat tiriknak kan kuana. Agyaman na. Si kakit di mat. Day tala imon mo ti agado. Amumat nga hindi pa ilang katagayatak kinkwana. Wan, amo. Ala, umay ka. Agpagnapagnata dito'y parke. O sige, bareng makita ta ni Roldan. Katsapay la kumata saan na akadwa ni Fatima. Anyo? Gatangom day tablaws? Color red. Nagpintas ah. Wen, gatangak. Ngam, nagdakkel mat. Gatangak dati aplaus para kan ka, Doray. Anyo? Abay, di mo kayat? Nagpintas tupay. Ay saanon? Diyak kayat day to. Anya ti kayat mo? Jay t-shirt color brown? Una. Oh, apay nga katawa ka. Ngamin, pang bakit ti kayat mo? Ala, bayadan tangarudan dagitin nalata. Ta umakarta iti sabali a pagtagilakwan. Mapantay dya department store.
Nagpipintas matgayam dagiti lako da dito'y akawas, Doray. Wen, kita amat ngamin da ito a department store nagpintas. Siyempre, napintas mat dagiti lako da. Umay ka, mapantay ti day banda. Anya? Bestida mat tinaka-display dito. Apay, di mo kaya tagbistida? Napintas ka no agbistida ka, Doray. Sika, itay-pay asut-sutilan nak. Among Doray, sexy ka matkat no agbistida ka. Uray padasam. Rumorta man langan dito. No awan mat lang tigatangam. Masunon. Nito, kimaro ka manan, Fatima. May mayat na ito. Ngamtay na kami suot ka. Uray agmisuotak no daduma. Tanapintasak na ta. Karupropak ni mamak. Unan. No di mo kaya tagbistida. Siyak nga ro tagbistida. Ta sigurado bagay ko. Saan ka di? Una, bagay mo. Ad-adda, pumintas ka. Ngamin? Ngamin, karupropam ni mamam. Kasta! Kasta ti kayat ko ken ka, Doray. Ibagbagam ti agpayso. Laya, di ta pulos nakita ni Roldan. Sa dino pa'y ti pagturungan ta? Diya ka mo, nabanugak pa'y kitin. Oray siya, mabisina ko. Nakasta, intamang restaurant. O sige. Oray siya kat mabisinak magtan. Intangaro din mang restaurant. Ay, sa dino nga ta tinagturturungan ni Roldan. Kadwa na nga taday di alaad? Asino alaad? Ni Fatima Zamora. Ay, diya ka mo. Wano? Amangan mat na napanday di asyenda na Fatima. Amangan no ijay tinagturungan da. Nasursur kong da ito ya barangay. Ngayon di damat am-am mo ni Michael. Nukasta. Mapanak di tabangir a barangay. Nabanog ako na magmag na. Ang sa nabalin. Tinapatay kat masarakak ni Michael. Nasken at tumulong at kani papato ni amang sapol iti kabsat ko. Ket sapay la ko ma. Tagkita kami matlahan. Nagatang kong dagiti rumpon agatangag. Agawid akon. Ha? Ano niya dayjay aladawan? Ladawan ti agkarkarate? Kita agman? Andag palaban iti karate iti utbong? Amo nga ta da master da ito eh? Inton bigat. Mapanak iti simbonan. Aging gaita. At dapat na dagiti agpipinos ta dito. Garo na ito nabi. Ha? Dayjay. Nalpasan tilaban. Nalpasan tilaban! O sino ba iti lumaban? Umasidaglang! Shock! Umasidag ka no asino ka man! Sige! Lumabanak! Laila, awan ka di pa'y ni Roldan? Awan pa'y ngarod, Papa. Agdandah nagakon. Di ka agda nag-iha. Ammo na salwadan ti pagina. Madamdama pa'y agawi den dayjay. Papa. Ala, ingkan iti saled mo. Tasyakon ti manguray kan kwa na. Saanan, Papa? Siyakon, ingkay kat aginanan. Tamok anabanog kayo iti trabaho iti department store. Iha. Alan, Papa, ingkay maturugan. Tasyakon ti manguray kin ni Roldan. Sige. Makaammo ka nga rod, iha. Yeah! Natumban ti kalaban ko. Matumban di may isa!
Saan na maktakdak? Napurwak sa matan. Awan pa'y ni Roldan. Anyat orasan. Oh, Layla. Kunak no nakaturog ka. Saan ka makaturog, Papa? Tauro-orayak ni Roldan. Madanagan Papa. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tengat rabiin, Papa. Ngam awan pa'y ni Roldan. Iha. Kasano ajak madanagan no kastoy mat. Ala, ingka maturugan. Siya kunti manguray kan kwa na. Dituya kun kubo ang manguray kini Roldan. Madanagan akmeten, tawan pa'y laeng. Ay, nagturturungan na ngatan. Ha? Tigay. Mailuklukat. Ni Roldan daytan. Wen, isungag pa iso. Roldan! Papa? Tengat rabiin. Ngamita ka lang. Sorry, Papa. Sige. Agdiretso ka ni Kusina. Tamangan kan. Saanin, Papa? Nanganakon. Nukas ta nga rod. Ingka aginanan. Uwan, Papa. Amom ka din o kasano ti panagdandanag ko iti rabi Roldan. Asa anak makaturog amang pampanunod kan ka? Nga amangan no addadakas anapasamak kan ka? Kwa, Layla. Panunutam kumamot tirik na, Roldan. Saan laaday tabagim ti amom panunutan? Maawatam ka di. Layla. Saan ka aparitan iti kayat mong aramidan? Ngam ko ma, agawid ka anasapa. Iti kasta, saan ngagdandanag kan ka? Sorry, ha. Wano, nagsinarak kayo kin ni Fatima. Ha? Husto ka di. Saan, Layla? Sabay kumata saan ka ngagliblibak. Sa anak-anak isinarak ka ni Fatima. Nudikat sa pulag ti kabsat ko. Nga uray tengat rabiin. Nga uray tengat rabiin. Anya? Iso abay anak ko, Malayla. Taparay ti kabsat ko ter aramidak. Maawatam ka di matiriknak. Wano, talaga kit di ngawan bibiyang mo. Taday tala ang riknam ti amom panunutan. Anya ti pagbanagan ti panagrikyar da Roldan ken Layla. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas. Agdandanag ni Layla. Gapot atengat rabiin ngem saan pay asimmangpet ni Roldan. Imbaon ti ama na amaturugan, ta ison ti manguray. Napan iti kubo, ket ijay na nga inuray ni Roldan. Napasangpet na daytoy, ngem awan ti madi nga insawang na iti baro, iti sobra apan nakarabiina. Kabigatan na, ni Layla tinang sermon ken kuana. Ita gagayem, adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Katsya, Roldan. Maawatam ka di matiriknak. Wano talaga kit di nga awan bibiyang mo. Taday tala ang riknam ti amom panunutan. Anya. Sabagay, asino ako may tibiyag mo? Tapno pa kibiyang at ter aramidam. Awan mo't serbikan ka. Saan ka di? Oh, anya ti mapaspasama ka tayo. Anya ti pagapapaan niyo? Sorry, Papa. Layla! Sorry, Papa. Inong tanak ni Layla. Gaputan na rabyanak ka nagawid. Ala, paypay amon iho.
Kasaritak to ni Layla. Ngem kayat ko ang maawatam ko man ni Layla. Gaputag papan kanya. Nagdandanagak. Gaputateng nga trabiin ngem awan kapay. Mawatak, Papa. Ket numabalin. Saan ka kuman ngagpakpakarabi iunay? Uwan, Papa. Pinuros ko asabong para ka, Layla. Awatan ko man. Dayjay, nagukrad asabong. Mabit lang tapuros ka? Saanan? Ala, mudtuyan ta sabong. Ay, agyaman haktag sa ka matlangan. Oh, aping nga inasit ganak dito'y hardin. Sorry Layla. Roldan, Agyaman unay kada kayo kan ni Papa. Marik naktikin na patag ko kada kayo. Roldan, Ngam Layla. Pangasin tadi ka nagdandanag nukas dya marabyanak unay. Maawatan na ko ma. Tanya ti amok. No iti rabi iti pan nakakitak iti kabsat ko. anya? Nga mga no at damat kit di nga agwalang-walang. Nukas ta nga rabi. Nga ta? Kasi tinakunak. Aramidag ti amin akabaalak. Tap na masapulak ti kabsat ko. Iso ano kas dyan maladawak nga gawid? Saan ka kuman nagdandanan? Naimpag nagsapan, Papa? Oo. Alas 4 pa ang iti parbangon iho. Nagsapa ka matan nga agring. Mala, agkape ka pa'y. Uwan, Papa. Papa? Agpakadak manan. Urumuwarak ko maita. Anya? Kas iti sigod, Papa. Sa pulag ti kabsat ko. Ala, addakan ka day ta iho. Ngam laglagi pam kumatibilin ko ken ka. Agan-anad ka. Ken di ka agpakpakarabi iunay. Nang runa ta adda dagiti grupo dagiti lalaking aglalaban no iti rabii. Ha? Ang mga numasalaw mo ida, kat anya pa iti aramidan dakan ka. Papa. Adaywam dagiti atat tao. Gapu ta maisagmak kalaeng. Uwan, Papa. Agan-anad ka kanayon. Uwan, Papa. Sige, ikang ka iti kwartam. Tapno at damat igatang mo iti kanam no mabisin ka. Sanan, Papa? Ada kwartak. Pangalaam ko maiti kwartam. Ada urnong ko. Manipod iti allowance ko ngayt itadyo. Uray pa'y, ikang kalatta, Roldan. Talagang ipursigi ni Fatima ti agin sayo. Nagriing itay parbangon kat nagjogging. Linikmot na ti mansyon. Saan namot ang malipatan dagiti na sursuro na? Sige, palugudak iti kayat na. Kasano nga ta? Ibagak nga takin ni Boss Solomon da ito'y abanag. No ibagak, ang mga no di na palubusan ni Fatima. Oh, adto'y ti danong. Uminom ka pa'y. Doray, inton madamdama. Agis paring ta, ha? Anya? Wala. Gusto pa'y lang ang tiinsayom, Fatima. Madi, numabigla ka. Ngamin, nabayagan adi ka naging insayo. Ang mga no agsakit ti bagbagim. Ha? Inton agsapa manan Ininot na ito. Angam, kasanwa ka makainsayo ang naimbag ngay. Ininot ko lakmanan. Nabanuga ka. Katwan Mala, inumam da ita danong. Kalpasan na. Aginanakan, taingkan to agdigusan. Tani, kasta una yun, alingat mo. Sa bali man na barangay ito nadalon ko. Sa nabali. Adamat intad ni Papa Kwartak. Isunti aramatak.
Ket tinabak ko di rabi iti panakilaban ko. Idulin ko. Agurno nga. Tapno adan to aramatak no kasapulan. Iti dayja banda. Iti ti pagturungak. Nagpintas at talaga dati hardin yung anya. Kan ado dagiti nagokrada sabong. Nagdodoma pa'y ti Maris da. Wen, gapot na saan abaybayan ni Roldan. Ay, sayang. Diyak manin naabutan. Di na maramanan ti ginatang kong ice cream. Iba't yan ta Ikabil kun to iti ref. Ay. Wan gayam, Layla. Saan ka di pa'y anagaw-awit ni Michael, iji daklan? Nalabit asaan pa'y. Ngamin, no nagawid ko ma, imposible asaan na mapan iji department store. Sa bagay. Iso pa nagkunak, kat imadayon ni Michael. Kasta mo di kunak. Saan nga taa mapanunot ni Roldan data? Nasaysaya at kanun tema ko na nga adda na aramidan na. Ngamtay awan apulos. Ha? Sa bagay, kabsat namot namin. Maawatak matkit din ni Roldan. Day talaang tatalaga nga agdanagak. No kasta ajak mapasangpot iti rabi Ha? Uray ni Papa. Agdanag na. No kasta, ni Victor Latan ti mabatbati iji pagadalan, Master? Wen, Ophelia. Kumusta mat day nga ubing, Master? Nagagitmet. Kan aginrol to iti academic. Intun umaya pa nagsasarak. Nasaya at no kasta, Master. Maragsa ka na. Gaputa at da matulungan nyo ana iwawa. Kan nasimpet ngamin ni Victor. Nagagatbay. Isuwa na ay ayo kami kan kuana. Nagagat ngagdalos iti uneg kan ruar ti pagadalan. Nasaya at no kasta, Master. Wen gayam. Nasaya at nakapasyar ka manen. Naamuam ka din tay may papan iti tournament. Wen, Master. Day tati may sa arason nga inmayag. Kaya't ko ti tumulong kada kayo. Nasaya at no kasta. Agpalamiis tayo pa'y, Ophelia. Sige, mamadalin. Maragsa ka na, taimay ka, iha. Mama. Kaya't ko akadwada ka intun tournament. Naragragsak ngamin, no ada ka, iha. Mala, agpalamiis tayo pa'y, anak. Sige, Mama. Pukisan nakman. Atin tong tibukon. Michael, ibagam no mabisin ka. Tayalaan kamot ti kanem. Sana ka mabisin. Kaya't mo ka di mo tagpukis. Akas ka dagiti kakadwa. Kalbo ka niya, kalbo. Pukisan ka. Oray kasta nakakawar ka. Jak kayat. Di mo kayat. Oray medyo atidugan tabok mo. Sana day ta tinapatag. No di kat tipan nakarukat ko. Uwan nga rod. Kaano nga ta marukatan ka? Big boss, ikat ka di pa ito kupitam. Saanen? Gaputar muar tayo ita. Intay di mansyon ko. Mayat big boss. Makita mi man ti mansion mo. Isa ka na iti kotjek. Kaya terumuar tayo. Kan ayaban nyo, tayo may sa guardia iti gate. Tada ibilin ko kan kuana. One big boss. Dito, nagaika kuntiyar din. Urnong aklangan dagiti ruot. Apo urak to intun magaw da. Oh! Busina. Adda ni boss? Inak ilukat rin. Italamanin nga umay ni boss, Nalabit, umay manin mangtad iti allowance making ni Fatima. Ni boss nga agpaiso. Mabit lang, boss, Ilukat ko tigay. At titi pagpalamis yun, boss.
Napintas atomboy. Mangrugi kay man nga ton. Bagay na tipugis na. Duray, ayan ni Fatima. Aday ti silid na, boss. Agbasbasa. Kumusta ti panagadal na? Nasayat mat, boss. Umadanikit di ati bakasyon damanon. Kasta ka di? Nagbiit ngaglabas tel daw, boss. Ala, ikang kayo manan iti kwartayo. Boss. Itad ko ti sweldom iti 5 bulan. Ket na yun akpay. Basta di mo baybayan ni Fatima. Wen, boss. Talaga matadyak baybayan ni Fatima. Nasaya. Ket kas iti sigod. Ikadakkel ko ti itid ko kan ka para iti kananyo. Wen, boss. Amumunter aramidam, Doray. Wen, boss. Saan ko nakasarita ni Fatima? Tapno saan amasinga iti panagbasa na. Sige, boss. Madamdama lang, rumor kami. Mapan kami iji asyenda. Big boss. Napintas na ita atomboy Mabalin ka ding armat. Anyo? Bastos ka. Ipamulmul ko kun kato'y gum-gum ko makitam. Nagkarit Kaslad na kabalan na. Sige man. Agdinano kayo man. Makita tinaleng. Sakto, pwede mang ipamalmalkan ka iti gam-gam ko, loko. Anya? Doray, kabailam ka di alabanan. Ha? Amangan no kayat mo alabanan. Ipalubos ko, Doray. Ama na! Anyang iti kabalan na kanyak na ita, big boss. May salang adanog ko kunkwana kat maiparusisi. Nangag mo ka di, Doray? Sige man. Labanan ka man, tamakita tinalaing. Lastog ka. Nakaret ka talaga. Bueno, ipakita yo tilaing yo ato. Panagpunakit awan amuna day itilaban. No adaman. Amangan no nalalay nga pay. Day talalastog na ti agado. Anya? Nakatakder kalat taditan, tomboy. Dagam ti bagakan ka, ha? No maabak ka. Agkan ka. Anyo! Agam doon. Nangeg mo ka di? Nagadulagid din asaom. Ya! Anay ko. Sige lang. Kapunta abakan kamot lang. Ya! Anay. Mati bro daw. Anya, kabalang pay. Awan matgayam amom. Ito man terpal. Ya! Katak na may katilas tungo. Dahil pay. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy, tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!